ยิ่งดอกคนเสื่อมน้องหาบารอนังเลยมาบุญในรอนังเลยมาสูงกลางบ้านอยู่หาไปเลยดุ้งเสื่อมยิ่งอ่ะน้องเราได้มาป้องคือหน้าปานเจอวันน้องหวังนี่นี่ไอ้นี่น้องพี่เอ้ยน้องไอ้เถิงไอ้น้องนั่งเลยดิ้งเดินทายมาแต่รถอยู่ห่างยิ่งดูกุ้นเสียงน้องนี่น้องหาบารอน้องไอ้เถิงละไอ้แค่นั่งเลยดิ้งเดินมานี่ดอกอยู่นี่วิตาใดนอนนี่พี่เอ้ยนิ่งแต่เบิ่งแกงบังเด้อเด้อตัวหาเอ้ยกุ้นเสียงน้องนี่น้องนิ่งโดเบิ่งผิวเถิงโอ้ที่ดิ้งชวนเป็นหานไปหาเอ้ยหาบารอเจอหิงมาแต่ประกาศนั่งด่านเป็นซ้ำสิงตะเกิบตัวหาเอ้ยกุ้นเสียงน้องนี่น้องหาบารอพักก่อนนั่งหิงเป็นเบื่อที่ไหนเอ้ยจากมาบนสินี่น้องหาบารอน้องดูมาใครไหนดูมาเห็นเชื่ออ่อนน้อยไอ้เรามาตัดสินกันคือนี่หาน้องดูนั่งมาได้ยินบนกันไม่ได้คือนี่ตื่นนี่เอ้ยตาได้น้องนี่น้องหาบารอน้องเกี่ยวน้อยดูน้องเบานี่ไอ้นี่น้องหาบารอน้องติดตาความเบาไปบุญเถิดเนี่ยไอ้เนื้อบนคืนนี้หาน้องหาบารอน้องติดตาหอยเนื้อน้องที่ชมสุนนาตอนนี้ไอ้หาบารอน้องที่เก่านี่ไอ้จังเก่าเราเด็กอยู่หาเลยน้องหาบารอไอ้เหมือนดูไอ้ดูไอ้ก้อยจุ่มสิเหนือไอ้เนื้อไอ้เอ้ยไอ้จุ่มดูเรียกก้อยแต่เนื้อไอ้เนื้อเนี่ยมีไอ้กูหดน้องสั่งน้องเป็นไอ้เราไปจะซื้อที่บ้านเลยดูจูนี่ตาเลยนี่ไงฮะหาบารอคือจิกโดจิกเกก็โกเดียวจูหาเงยก้นเสียงน้องนี่น้องหาเอ้ยรอซื้อดูรออะไรมาเลยจูหาเอ้ยจูหาเอ้ยน้องอยากรู้ความเห็นโดนอย่ามันเขาป้าป้าดำเราเสมออยู่นี่เด้อคนเสียงน้องนี่น้องหาบารอไอ้เอ้ยความเจ้าเฮาเนี่ยมันเขาดินดาวเป็นเตือนนี่ฮะจำนวนเป็นนี่น้องพี่เอ้ยความจืดแล้วน้องละร
hai năm đầm đó nó coi cứ nên để nữa ai nữa nào Tiểu ơi con chữ chữ nắng chữ được phương hi ní ai ơi sợ hà bà lô con sầm ai đó đi nắng sầm gần cháu đây nữa chú hàng nữa con sầm nông nữa nào tia ơi bà chắc cứ tí bà đây rồi nó tên ai nấy nó bà đó đang ra kéo nắng đè lên rau má đó nè ai ơi nó tên ai nấy nó mà tấm cây đâu nó nắng đè ai đèn má đó để ai ơi sợ nó nè bà đó tấm cánh cầu làm chủ đó chỉ có bữa thôi tìm đó chú có mai đều tụi hà đây nón xin được có tụi hà tụi cuốn sườn nói nó bà đó chú đòn hình kén đòn trái nắng đẹp chưa cần in đó để ai ơi nó coiเป็นตูนcoi ta nhìn được con ai ơi nó ơi nó coiเป็นหาcoi chân nhìn nghe được con từ nhớ ta đây bà đó nó coiเป็นngắnปีcoi thà những nghe nữa ai nữa chẳng này nghìn buồn cần đi nó ơi sao hết thà là biết giờ trên nó cùng xưa để ai ơi nó bà chú đó đi chơi chạy nó sầu nó quá chú hàng ơi nó chú để chơi để nó sầu là tổ chú để hai ơi mắc cầm ai đó mắc cầm đầu quá chú hàng ơi nó bà nào quá quạt ai đi má quạt lào đường xin được quá thì quá nó bà đó má phường ai đó đi má giàu rồi tiền mà đi chú hàng ơi cuốn sườn nói nó bà đó nó mà đều phèn pha nó lại mắc con ai đó giờ ơi đừng sừng ơi nó giờ ơi những đồ bắt chừng một đầu cắm một đứa đó ai đó bà đó những đồ bắt chừng một đầu một đầu cắm hồ nghìn tràn
ai ní nó hà bà đó bắt chữ của kẻ mía ai muốn đòi tiếp đón tin thà đó có ai hà bà đó những đồ bắt chữ chủ là nói ai bắt đón tin hà những đồ bốn cứ lết từ như con sườn nó với nó anh có đi bỏ phụ nàng con hè nữa từ nữa con sườn nó hà bà nam bỏ tôm ai muốn nàng có đi bỏ tôm đốn cầu nàng thái chú hà ơi con sườn lo những hà bà nam bỏ ma đó ai muốn nàng có đi bỏ ma nàng thà đượm đầy nữa pi hàng nữa đốn sườn nó bà bố chiều đi ai muốn nó còn mà chùm làm ai hà những ấy chú hà ơi con sườn lo những bà đó bỏ tiếp tại đó ai cũng nó còn mà chùm làm đâu để nó pi nữa nó bà bố tiếp sau hiểu man ai nó có đúng họ cần báo em nữa pi nữa bà đó họ cần đâu lo sao kỳ tí bắt sầu đó đấy ai đấy bà đây tiếp cầu tăng tao mít là tí tụi soi bồn ấy ai Pia ơi ngắm má thong ngắm bờ lại cái nếp phải nắngขึ้นcủa màyขึ้นtao họ đúng cái này hát chú hà ơi nó chú hà ơi bắt chữ cầm sống không hoặc cái đấy ai đấy nó bà đó bắt chữ quốc sống không luôn đó ai chẳng có muốn cần đấy chú hà ơi nó bà đó bắt chữ cường cho họ giữ đâu đó chú hà ơi bắt chữ mày nó cho họ hàm kẹt thàm cái đấy chú hà ơi con sườn nó ơi pia ơi bắt chữ chữ kinh bạc ai tàn đó hà đại tàn đó đấy chữ mày bà đó bắt chữ chữ con vàn ai trà đó ai có hà đại trà sư để hát chú hà ơi con sườn đó nhớ ai muốn nó coi chữ chợ chùm đi đi chú hà ơi con sườn nói nó ai muốn đồ nó coi nhôm chờ thầy piu ơi nó coi cứ châu nó hay sắp chụp khâu lời đứa ai nữa nó bà đó nó kén đó buồn xa kén hụt trà tôi muốn đi ai ơi buồn trà kén hụt piu ơi nó kén bu phá tôi tiền tóc đi ai ngày na pi hạt na đứng đò như
หามาพันแต่รออายเอ้ยเดือยเกินไม่หายเอ้ย ดูห้องของนะของน้ำมือติ๊ก หาว่ารู้มันเจอเลย